Taka pore pore rā ngā kai tākaro poi tarawhiti ki runga I tō rātou papa tākaro. It means a lot to be recognised, to be honest, in our sport, to have the opportunity to represent our country as such. E wawao ana a Maurice Cudby I ngā kai tākaro o te Papaeoia e prakitihi ana mo te taumā heke heke poi tarawhiti kātū ki Johannesburg a te akuhata. Indoor netball is heaps, actually. It's wellness, it's belonging, it's culture, it's fitness, it's fun, it's freedom, it's passion, all of those sorts of things. I grew up around this sport. I grew up watching my mum and dad play indoor netball, sleeping under the tables, and then I got to the point where I could jump on the court. E hikaka ana a Mary Pera ki te whakakanohi I tōna whānau, I tōna hāpori hoki, ki te whakataetai nui o te ao. I'm so excited to, wear the silver fern and go along to South Africa with my friends from Pisa, and also play in an open ladies tournament, yeah. If you're a good person, if you have good intention, everyone's welcome here, you know. Whether you play, whether you've never played before, whether you're more to the social side of the sport. Now, we cater to everyone, you know. No Sunny Olsen te whareha kina o te Papaeoia e whakahaere, a he honore nui tōna ki te manaaki I tēnei kapa poi tarawhiti I mua I tō rātou wehenga ki tā wāhi. We wanted something for our community, like not just the indoor sports community, but also like just a lot of whānau, you know. Like a lot of my whānau have come through these doors and played a long time. He ke me pera ana ki te neti poro ki waho. Engari ka tāna koe ki te whia te poro ki nga neti, tāku ana ki te ka tāna koe ki te pātiporo tai te wānoi ho. E mata tau ana a Jada Brown ki ngā whiunga nui o te kēmu nei. Ma tuku haura ka whakaharihari koa ana kia. Me ka just ka pai ana o ngā tangata, no reira ka just whakapera ana tātou I tukunako. This is for you, okay? Because this girl has come a long way. And I've come from Brisbane, and I want to say something before I go. She is awesome. And if you want to support her, please do so. She's got a heart of gold. Yeah. Like I feel very proud to represent them. My son's down here today, my granddaughter will be here soon. I'm just feeling well pleased, honoured to serve these people playing the game, but also, like you say, to represent whānau there. I hadn't expected that, sorry for the emotion. He pirangi tonu tō te tīma nei ki te kimi tautoko, pena pūtea rā nei, kia taia rātou te mau I te rau hiriwa mō te motu, tō rātou whānau, me tō rātou hāpori o te Papaeoia. Te kakenga Kawiti Bashara, Taieri News.